5 crvenih svetala se pala odmah. Imamo start, ovdje sjajan start. Čiča Mile, Gandra, da vidimo malo iz Čiča Mile, to je perspektive. Čiča Mile, sjajan start, Marko, sjajan start. Čiča Mile, Gandre, vrši pritisak. Gandra siguran u prvu krivinu. Da vidimo, nema nazad, nema incidenata, svaka čast za sve vozače. Vidimo malo ovamo, malo gurkanje, ali svi su preživjeli prvu krivinu. Krcun opet nastradao, pa da li je moguće da je Krcun ponovo nastradao? I nema krila. Ao, kakva katastrofa. Strašno u pozdini softa, Askariju završi u zid, kakav incident Predraže, gdje završi sad ovdje softa na zidu, bukvalno. Ovo je bilo strašno, u pozdini se vidjelo kako bukvalno leti u viz bolid Williams ovdje neke probleme, ali evo ga napad Gandre, da li će Čiča napasti? Hoće i Čiča. Evo ga i Čiča Mile, pozicija broj 2 za Čiča Mileta na kočenju, međutim Marko ide sa unutrašnje strane. Ovo može da pomogne Gandri sada. Evo razlike na 8 desetinki, evo 8,5 desetinki. Da li Gandra sada troši bateriju? Ne troši, ali Čiča Mile sigurno da troši bateriju. Mi ide prematicima, tako da imamo samo 3 vozača na hardu i to su vozači koji su... Greška Čiča Mileta, kontakt ovdje sa Cakijem. Šta je ovo bilo sad ovdje, Čiča je pogrešio široko, otišao, pokušao da zatvori krivinu, ne bi li izgubio poziciju, ovo je sada totalni sad ovdje. Adi u prilici, Gandra i Adi mali kontakt ovdje, Adi u prilici, ponovo kontakt, ponovo, šta se... Ovdje Adi izgleda ima problema sa konekcijom. Plašim, ovaj Adi rekao ode u ovu, svi povlače potez. Šta se dešava s ovim Adijem? Ja se izvinjavam gledalcima, ja sam mislio Adi, šta sam ja video. Izlazi ispred, Gandra ispred svih. Nolo će biti na poziciji broj 3, a Marko se zaštitio. Kakav potez Red Bulla, sada Gandra neće biti zadovoljan. Nolo u zidu. Nolo, gdje nam je Nolo? Gdje je Nolo? Nolo u zidu. Ne. Gdje je završio Novak? Ne vidim ga, iza neke reklame stoji, ne vidim bolid nikako. Ali on preleti Marko, ali ima sad Čiča Mile, ovo je jako bitan prolaz, greši Marko, čini se malo više, ovaj viček nagazio, sada troši bateriju, Marko i Čiča Mile, da vidimo da li će biti napada levo pa desno, Čiča Mile sa spoljne strane, ide posljednja krivina sada u Monci, da vidimo sa spoljne strane unutrašnje prolazi Čiča Mile, da vidimo imat će DRS Marko, izlazi, beži bolid Red Bulla, beži bolid Ferrarija, za tifosi ili Red Bull, da li je prva pobjeda Čiča Mileta u sezoni? Jeste! Da! Pobjeda! Čiča Mile pobeđuje! Bravo! Drugi Marko, treći Gandra.